wi a che na nkora no ho ma so twa nya asem ketwa e se papa no ba ko no sesen ba ko no so sesen maame no abafia ha se nom obi ka obi kira mansen yese wani anso ketwa wo a wo hwere wade kese eno bi na ato ababa wei anaso wo nkyeremu sanso so ene ade ene be kyeremu ye maame bi okwa kotu kwan ya bakakra kope eniema bi ni sika kakra ba bebobra ewi a che ne di asem ena akwa akoto no anaso oba fie no e di asem ena asi akire ensem imienu ya afoforo fie bi enso ebata ho ena na wie Sompa Nkomo dwumadie no ye de eba beto badwasreda ye betutu ne srani abasa na mame ma badwafo akwa aba agudie pacho akwa aba yenua abrotia I want to say enkwa wura hu me mobo wode me nkwa cheme ena so ye fiada ena ye fiala gidi se won so ho ye o radio adumokra ye me wonya 93.1 FM ai ja Jones ye mo akwa aba e na sem say ya se so ni nsra sofo abrotia wona mo boko twede mponyankopon basai. This is 93.1 FM na wanka sa wo maame Salakoba ma Salakoba boutique one granny Sompa hema no one daddy Sakoba ne ba maame okay no say the birthday no ya ba Sompa jo ene epeti ko akoya adoye kese oh enya asem keto awo hen e wo manhia hospital ya ba Sompa nyina de ni munyam e be kwa akwata ti maame onyankopon hyira wo o birthday de mafa ho ka mafa ya me penum jasa in fact ye program na me pesa abrote oti o mini nada me say metin so ya ba Sompa obi e o say do sit here mama chomo akwa aba wona mo ti say radio adum enkwa radio room oda e say ode yenkwa this is 93.1 FM adumura this is 93.1 FM yes we adumura one yana di nyamia yade Reverend Franco said was ehu bra ye kanfo awurade anya se ye ni agenko na emo ma ho kyerɛ mu krampo no you should praise God says ade na ba bia na betwitwa wo de afiri nkwanhyia ebi mu ebusia yada badwafo ase na last week mame kwanadu asɛm a yetabri free barkese ya de to so last 2 weeks last week ya to aso ema ya bema woni nuama omosi nuama so ya obesa bro no basa yegu so nyame ya adomo next week de ebekwa akosie bia de ya de bebrem na na de aye ne se ye ne council for me ama hwe ama ye de animu ma ye ne council for na kwa akohwe council for sa na se ba bia ma mi kra na opese oto hye fei etra ho kola ba bia mo se ye street mu no enti ye ne council for no ni nua be ma na woto na sase na wone ne di exchanger wakwasi ni di ohwa ye di ni mpaboro no ene a police fo no nyina be hia akasa me ni police fo no be hia da me kwa na me time ne very limited intimate me anko police fo no ho enti ye ne council fo na kwa akohye enti no de ewo ho eno no ena brantia no so a ye fa na your friend is ababa wana last 2 weeks oba ya wasi ni kunu wo amanone on de wa me yanyi nanimu no onhwe ne ba na wadi 10 years no ono so ye one friend ni nua no mo akasa na akasa obe high dan na man into a sha se de sika kakra bre akwada no so mfanto to aduane ni nti no Sompa Nkomo we get results into the bebe bia no wa asem ampacho monfa production lines no ento so enfama me wonu obi atwempena so many years waja ho akwakwahle oba foforo kawa anase bema wahwe oba bia wo bu kwasea am waja wasi wa basa mesro fa bedan eye Sompa Nkomo fo ne ntimi twitwanjo wasase ho nsem akwantu ho nsem bi na obi atwi wadi anase ho mu nsem krampo na we are here for you numbers no eye 0541 126626 0541 126626 and 0242 056978 0242 056978 now our friend production lines no
minister mo eno bedi nkomo na de ehia wo bia bia wo abrochire kra mesro frɛ na ha yetimi tufa wiem yetimi tufa asase na asase ekɔ ba bia ebusia ma yemfa ye case number 1 ye maami bi aba bet na se na yenhwɛ yesi adwumo we no eda yete edifiri ni wura no maami me pacho me mo akɔ aba Enya. pacho ho na muti sɛn Na me ado me hoye. ye da nyame ase pacho wo di sɛn Vivian den age my prempe. hey maami kitampanyimfo din Vivian age my prempe pacho free na ba Ahinsan. okay ewie ye de yadane fidie yempamo aboa na ya na obehemu nte no yemisa wakwan so bia na obi na epam wo na ansa na no okwa sorry wo ye mozamini ana asa wo som nana no bi Ekwa sorry. pacho mo fa hwe kronkron no ma no emfa emame na yenhwe na ahase no yepese no krepefe na edede enti mame pegya kosoro na eka we di machi me Vivian prempe Me Vivian prempe. amaba Sompa Nkomo soe Amaba Sompa Nkomo so. mikita hwe kronkron Ekuta twa kunkun. e de hyebo se E de hyebo se. asem bi a mebeka no ha no Asem bi a mebeka no wa ha. eye no kretrodo E no kretrodu. kontomponim Kontomponim. enti erade boa me Enti Awurade boa me. court I'll tell you, court. pia obidifo ma me mpacho ewie ekwan so ne sen de na epam wo de na ha wo ya ready anase aye krado si ebehwe ne yetio ne yetimi aboa mpacho yetio Ewe de boko. Eye madam for sofo. Mene no ne ebobo mpaye ne nipa bebre wo kumase a. Uhunu kumase. Enti mpaye boni mu ano be ye madam fo. ohun kumase hefa kumase so Dom paase. Ena madam atonsu dom paase okay enti ewo mu ana okọ no waba ti nkomodidie mu na chese ofiri nche ena ba kumase ti etoda oba na ade sana oba mefie ni apɛ baabi ama na da ade chia no atoa na kwantu so mpacho na ne hwan apɛ baabi ama nada mene me maame ne menuanom neti na motim obusua fie ti abusua fie ewo hen dom paase ewa hensan okay dom paase na no obesue enti bia wo hia na ɛhɔ na obekɔ na eyi baabi a na dom paase owo no baabi obeda ni ho ana na mo gine tena mo fie se wonda ho yi na ni sister bi na no obesue no but actually sister ni tui ti obakuma se na ade sa ebi won ma ne apɛ baabi ama na ade chia no adamfo family friend enti o ma 2019 na menya akwanya se mekɔ Iraq akɔpɛ pa akakra adi enti mekɔ ye no yewura 2020 ni mu no nkomodidi ana madamfo bi ye se plot bi da abontem na da kwa ho ye pa na me ye se mintimi nto full plot because kana menya no enso ti half dia oni nipa ne nkasa ti nipa ne ye se ontumi enchim nti ono so akoye madamfo no nkomodidi ana me kopra tum ena o se obeba kumase abeya ade nti oba obeba aba abehwe ampa oba kumase no frame no ye se waba na oba aba abehwe asase no hwe ye no nso eye kama na emom ofri ni papa free takorade apanwan na omo amom asase bi wo anaji eho no mo nsase gu omo acheche nti opese woton abusuafo bi etonton ne de na obeto bi wo kumase nti se maka ne saa de obeme yato na yache na misi okay nti machiri ba 4 na ma ne kohia no de meme de ewom ema no na emom no medwene hunu se o enipa mene ne nya sikasam ho ayi bi ada nti manfa ne nyina mechem na me brain bi half se oni kan fa no nkoto ase na ono so de no ebeka ho na bibia ye na me de nkaye no aba mede man 6 months 2020 that was August 13th no dum ne phone besinne me odum ne phone sasen wadum ne phone ofra enko bio ena nkakra aka mede bedru Ghana 2021 ma frena bedru Ghana 5 months in eja to yefie na hye ma mfa pin at the same time nso me ba na me yare fibroid in ye me fibroid ya ho hye ye week pepepe na san de me ko theater na je se asetena ni mu aye den ama me nua ba ko frɛ no ebo ni nyina ma ne de kyerɛ no
a friend no to ayampia afa de oba Ghana ne de ofra na ekọ no onum no ne phone no use ekọ enya se enko ekọ pa so me nko a me friend onfa my friend ti be 2 years ni ena me Tracy omo ayiwo takorade na me call na me di ni picture call ena omo say oba 1 week ni enti me de ne call baby fufuro ema obi hui ekobo na busuafo amane na ne bra ba akọ beje ka no obeje ka no nso a o ma me 2 months o se asase ne de no kre ewo ho omo tonton 2 months na chi me friend na eno nso ya atemdidie ne bra ne de Bernard Muse ono so wa hefa de ho apanwan ho Muse estate ho na papa no ne fie no ewo aye abusuafie a ne bra ba akọ ne tim ena ne bra ba akọ nso odi ne di maame Anthony Kwame Muse enti mesra wo mo ba bia abusuafo ni wo bia no sebi oba sika yendi bra makọ brepa ne adwuma ma ye no Iraq no enya asem ketwa enti mesra wo mo ba bia mo wo bia no omo hwehwe omo nua no no fa misika mre me so da oba chi dia o fa misika emfa mre me mano ato wano toy wano to anu wawu wano asi mano asi adentina wo se oda oba chi dia woni ne nya enkita hode bi fa wade ho ana me pa cho da bi so ware oba me so me ye oba na makoye adwuma na misika ye to asase ache asase ama misika ama sika no na yesen wo ka sika but ye hu sika but na wo kan wasem 6,000 Ghana cedis and nessa beauty fa can I 60 million 2019 and 2020 January me buy 3 years ni and then to me to quarter plot to kora so that time let me to half ebusia asem no odi ato dwa no ye bekọ yenim na ya hwede production team na ye dia fa ho na so na sana no ewia no aboye kan fo miso free drink ene 5G meza no dia ma wope anono dia papa ya ede yankase enu abramu nso ye chim natural one no preservative asosomo bia enimu a na eye miso free drink no ena ye kan fo dia ma wo ye wo mango flavor no kwa wo ho ene ye wo mixed fruit no so e wo ho bomodia ma won sanke be authentic shop bia no ebi wo mu aye ton enu nti se won sanke bia wo dia ne sa obefa bay na wa frɛ na ansa na no ye kan fo energy drink papa way enye de wono mu anadi nsunsu asoboni ni bi ebre wo no eye 5G meza wonya bia ebetimi aboa amane ma konka shokubu amwa ho den ho nsem na CPS ta bomade afre Dr. Silas manager ya o manage drinks na ba bia wo bia no ene abrochire krampo na ye be nkwan ye be fa so e be full play e de abre wo eye 0246 270221 0246 270221 also for sciatica expert yanko 21st clinic sciatica expert mesra sciatica yade no osisi achi entri yes awo eya na de how ebra e fa to asesa na kwakosi unentini mesra wan hwe ye bebubu wo na ehwe overseas for radio ncha ya ka cho so brebo mu how anase bia wo sam yade bia how wo ye frum de anase typhoid for wani chiremu ewo 21st clinic massage papa bi ye no ho fidie kuku dam sobu so ewo ho ye nchia wonom nyina fa na ba bia beko bia over 15 branches and ye bie for wani chiremu ewo ehia overseas alpha radio twa won ekokumasia ekogye ayaresa 0540 311 311 0540 311 ye kwa ba heba hospital banka senka se ba nompe onka se ni mu ato ana se mu afiti me pa twa onka se mu ha bia no fo ani kire mu ewa to hospital na ba heba hospital wonti mi to ase fa ma na wose a wo nseme na wo pe ho ye den dia ma wo a wo kwa ho a obe ma obi e dia to na so yade bia wo sa wa ya sabia kese bia no ba heba hospital so ewo ho bomodin a nefo ani chemu hospitals ewo enknan na ehwo nso kwakwaje wa yaresa 0244 988 004 and 0244 083
482 na watimi ajo so Lawson Beverages Company Limited bema ya what boy na yatim keja na da wa yasa na ha dwen enjine wa ba won pem na nkoja no hwa abeje so trompa chow na bia ye dro na nibla has come eti jina mu ma mema e wo dem wa bra wu jina wo na so no ba no sane no ye delay my capsules and ye kan for the amount wo Johnson so a ya na what say yaw en so fita bi fru bema bu ba so immune system no kwe beast no e ma ne no konkan omo dia 0242 133-577 and 0248-619-999. Na yankan for Leicester Ghana Limited. But so many national. If you 28 bado, a man for who a sunny one e wo moja kwan so. E ya ne mamoja ne tete fa ho. Na from Ede. Overflow. Ede. Toe to toe. And what you say? And we are thrown from. Chebebia. Ewa. E den taba no so e babai. No, bibi wo mo ya na ebo masine de denti ya man ye maintenance wo no. E ya kama say. E sa ya kwate ne ade aye. Enu ti na chechi bibia kama. E ma ya nkwa che ne sraw bobode na kwachi bi to na eton na nema enkoye. 0501 390-337 and 0302-235-295. Bishop 75 Enterprise. Good dear papa. They are the boy at the form. Open gold. Open silver. Open diamond. Bishop 75 Enterprise. And what dear ya what dear and who near my would do in that for JFF free war. What betting ube here so Benyan Capobidia channel and what and I walk for Abbey's Plaza. Plot number 17 in Rome Kumase or Badish share market in the park. Nakwaja near my 059 8585219 and a 0554 304-135. Yankwa 3P Garlic, Natural Health Limited. One of the diaba. Dear Garlic, Yamani Pediano, a young Pempim, a chair watching Huni, Miss Obamade, or Babo Someso Janin Sunny, a Chessy, Stroke Yadia, why I can see a motor, and also ask by Yadia netted to war. Yadia be a one pedian, why he's a cramping and piano, a 3P Garlic, and I can for the amount. Miss Baby, I told no to Nobia. 0248-928824. Now what Joe so you got that wood herbal clinic and draw away no and draw 80 for the chair way and what that wood work must say just a crapa na echo chair wire sa first situation ya dia ho anasa pressure request talk ya dear what possible nyina ya we ya that wood is sebra na that wood 360 capsules oh see ya dia na hututu na de krim ni twi etu ase na that wood don't maintain so ebo adwuma se nkonya but what they are just so crapa and now some can okumase ha 0244886437 yanko edusa ho mami edusa o se rabeji wa dance na enema nyina nko ye mfama so me magazine ya go filling station ho and no so wodi ni twuma edusa heba ointment no ya di twitwi etu ya free ho edusa mala hebo so etidi made di edro no wonu mo to ya no nya bia bobo edusa natural spice drink no so yanka se prekese yakaka dro ene wo eniema ne doso ene e dia friends no wonya binom a ebeti o minimum amaniema akoye dia maum bomadian from amia dusa e was 0500 110-115 na onje wo so yenko power specialist about clinic kwa no abo minimum ache anasa fibroid no te no awone ma yes no was one for kan encount obehwe no de bidro kan no de anane fibroid no e de afi what the amount hepatitis ya de no what de akoye A B C D ana E was a brand new to us about prostate and so wash it to where reside the amount. Ebusia Fayas Lake Robo some chokwana so and now be when just filling station war and not war one crying what takra day 0244544422. Yan for Spanish in chat na yan kwa ye case in so ages
Anti-ages. Anti-ages. Anti-aging. Anti-aging. Emma, nipadua ne kama. Eye smooth. Wonfie no kwa ni mu so. Wonam dua ne bia so. And as your friend say. Anti-ages. You boy anti-aging. Anti kopa bi nom. Edro wi. Esi nipadua no. Kama. Cholesterol no bia da ju nipadua na fa do. Meso Spanish jingo capsules. And Spanish garlic mixture no na capsules no. And eboa wo. Wonu mutu nka bone ya na enhye nkwa wuntimi kisi wodofo. Kisi na boa e ma wade so. E ma mplatwe so ye twan. Eno ti ya nya bi wate. Na de ma nko ye wutiti wo honam ye ohina. Ni nyina ebetu ase. Pharmacy bia mu onsabeka bia to 0266 114111 anti-ages. Anti-ages. Say your middle for no munim. What's that? Your middle for no. Ye tree no. And now bro for someone anti-age. There be anti-ages. Tesa oma abrewa ye ababawa. Come on. Baby. Na ko clan so ada ne dey. A man youth. And I'm ranting say. Odi e wo be kunipo. Aso ngo me kunipa I'm ranting as bad. Oh, I blunt here children. Na baba we. Be chat to me enko. A girl little girl. A girl little girl. So ya baba ya. Baba Christy Joyce na kwoko ene joy asante wo munyina tie akwasi abakwadwo me the Facebook phone di nyina no e ba beto dwa sofo de na de wo chire di o just am be fa ne ko okọ school de okọ sia ya no am sia ya na Sompa Nkomo omo tirem e won kransa ma ya adwoa ene adanse ba ya na wonom ase papa ye wonom e fa dwumedie no e won kransa Sompa 90.7 Mama sese opese ya de pote ene de mawo. Sese ade misika na mehia. Mehia misika den 6,000 no. Mehia misika. O de on fancy hu bia nsi hu. O de mehia ne nsi hu, on de on fa misika. Potre na mreme. Enti papa yi unim ne busuani sa bra no unim ne bibia na mode no ekotena mu fie saa na. Mom ye hwe bibi wo ha se no mu. Okwatena wo fie ona na mo gene tena wo no na obi dim se oba ho. Oh, enye de bia ewo ma ne bia waba ho. Tatam na wa ware. Me pa cho debi. Wa amfa wade asem bia nto wanim. Oh, me pa cho debi. Unua bia ni ho so so de awade sem to nanim. Eno de because ekoba asa kura nka ye ntumi ne nye free. Wanye bibia sa. Osa kwane so de no odi ni hu ni pa. Okay. Ma yenhwe na yenhwe se ene ne be kasa but your friend on pick already. Production team na bo homoden ama wone no atwetwe enkomo ntine said ye enkomo twetwe no ekọ ye na busia minister mpacho aye ready a moma yenko na yenkonko tie said ye woside enchiremu no ede ma yen. What's up? I will see am for enche ye boy homoden se yensa ebeka yewura no and mpacho see a Friday saying Emmanuel den Muse ana Muse okay mpacho yenhwe yen try nhwe se yensa beka ne na dukoto ho a beka asem ni na ye beboa me no e na ka kire nse me threat na wa threat me no nemum wo no asem sen ebia na nasi bibi so de ya ene mate me metu me hofo yo Medafo me pacho good afternoon wakati no Monsan try PM yenya papa no wa homa no so ye boy homoden yen try the last one yenya no then na ya go on with the voice na ye na mo fa voice no ni din no to TV ni so mfa mayen na omomu hwetie no mo so nte se papa no voice na ye ba na semesi na so benten emsia
ma yenhwe na yenkanfo ye kangen alkaline water and farmer wabra yehwe na yetime akopapa no we me so we alkaline na hyemu ma enu tinya bi jabodwumedie bi ase no munya bi dia ase dia wo why kese ebo so aya no nya kangen alkaline water na wanom na so besite no ya na ede owo etime ebananse ma me bi o wu ye so besite na eku no ye kangen fo ani kyeremu ewo Abawa Road Junction Tafuni Road anasa Brema UGC 0241449191 pacho yenya na monfa voice no entume fama na yentie enkomotwetwe ne sede esikoye yo meda wasi nyame hira ho awo ne odi ablame na osimi mabroko ne line but mo yo di no buy and dey buy meda wasi ka chen se sesi no onfa court mame o di du court a ye du court ho a be kan asem ni na ye be boa me no e na ka chen se me threat na wa threat me no enye me ya nemom wo no asem se ebia na na si bibi so de ya ene mate me metumi hofo me metumi hofo intime nkasa bebre show the picture or what put it on the screens. We have the voice here, so put the picture on the screen here. Why ati so forward me number no from me obi a from me e mama broko ne lie but me mo frɛ na e dey mo frɛ me e ba nipa so to wias na ma udi no kura wa hu ma yemfa nkɔhye po ase uti mi kura ntu da idenye kasa bebre no meka why mame dia threaten now the ma yera mu say me man threatening bia enti dia enti na also man threatening me kwa na wa so tre kronkron mu nti ye pasem ne mu no kra because me frɛ wa wonfa me pa cha omunya ne picture na mo fa nto so mayen me frɛ wa wonfa na me yɛ na ma threatening but nana mensa brampa pachotra se efama misesie na yen hwade sesie bra enkomotwetwe no ekɔso no momai nana mensa brampa konwama ne ntena se enfama me na yentie enkomo no se de esi ekɔye fi se yente ne ma bia se ma me bisa obiem entrene ben na wo frɛ no a wo de ball no me pacho me since me bedru Ghana no me frɛ no da me ni nkomo cause me frɛ ne ba ku mienu na onfa o me nyomfofo frɛ ne de a no wafa no akeka na adwena kyerɛ mo eno ano no me ba ha kra me frɛ ne da da na onya access wo ne brother mo ho a utimi no mo kasaye ne brother no me de ne ko baby fufuro station bi e no mo frɛ no e na omuhu me nti omuhu ne picture no obi ne hu no kɔbɔ efiofo na mane na ne bra no je me number wo no ne ho e na ode frɛ me nti ode frɛ me no obi sa me no na me bo ne nkyeremu nyina e de kyerɛ no sa na ade no kɔkɔyɛ enti usika wo obi ho so many years be 3 years 4 years o pa kyerɛ sɛ won ka asɛm bi a ebe wo de abufuo be ka asɛm bi a ya bi de akyerɛ no ana unya no ne nkasa sense aba because according to you say wo ba ye no komo no asa one na kasa pen me ba ye no na me friend say sika no enya abedi ho enti bra na yentena se na yenhu kwan a ye befa so a obetue sika na mame wo se wo ba mema police acho enti wo ma asem wo kan no me so since then me ne nkasa biom me friend no kra onfa me na fofo friend na oni o makasa me audios bi wo han ma me kipu da wo me ho de da the audios oni o mu di nkon wo mo friend say ade a oye no enye no kwan so no e no was saying e no so won ka so wo fa me sika adi na emum sika no obetua na afen so nipa na no oni ni di nkomo no onim ne pa me omra takrade no meji asase bi pipes na onkoton nam se asama wo kanya nsabe na wom me hwahwo na ye wo kumase ne yemra takrade na yemra meton asase what bi danti asase ne wo hode a ade na wo momo nton na wo fa nipa ne sika ema no since then no menene nka sha biom
Ah, okay, so me ma threaten, me threaten no. Nana me nsampa cho me mo akwa ba. Me jo suma mitia. Panyi na pom te sen. Ya me adom na so e. O bi kan me ho ye papa ye ma ye ntie o asemi. Enura. Me frɛ Brahima. Me frɛ Sofu Yima. Sofu Yima no ya sofu wo hin. Ma me wono kasa anwi. Asori bay. Asori ni de menim but baby owo no e na oye na asori wo. Wo ye de asori, wo ye mpaibo na counselor na said dem. Counseling. Na mpacho ye ntie o. Enti me frɛ Sofu Yima. Ana me ni di nkomo na se papa. Se na maame bi de aba be dan yen. Asɛm na te sɛn. No so osere me a me ma no 10 minutes obesan frɛ me. Tisimadu achi ya number bi frɛ me peke ya abrantie bi. Oye adwuma o Insha FM bi ntimi money din. Ana omo ne me ye conference call. Okay. Se maame sika no. Ekwan bi a so befa so no aba betua. Na ansa no betimi atua no dise maame ne yen. Ye te ha nei. Ye kota kra de koton na saase na ye de papa. E de agya no matete ne proton. Da bi tobo ase na sa voice na wai. Oye ho adwuma. What's he saying? This ye ne maame kota kra. Insha ni na fra wa na say. Ono fra me ne conference call no na Yima no e kasa asem yi. Na de ntia wo. Acha wa fra Yima no Sofu Yima ni gina so. Ye nua na o free Insha FM no. Pese o sisi asem no nti ni Yima ka asem bi a e de abotoye mu beba. Okay. Na ye mfanto maame yanim. Ana ono no kire mu sei. Na de ntia wo se maame atrete na tu wakasa sei. Maame si ni sika pa de abrante ni ntimi mfanni. Aha we ofadi so ofadi enyeye. Wakobre. Enya bre kro obesika wo se ye ni yetafre ho. Me ni ukunu meto oji misika ameje. Nti se Yima pese ofasika ni dipa de anya de be ye. Ono so send the message enko. Ana ofre no so a ordinary blacklist. Ana o send the message ni ma me forward me Yima am si Yima. Eniema wo ye no hwene na maame na ni abre pa. Sofu Yima. E de a wo ye no hwene na maame na o sika nya de a obegya ama na fa. Ene audio no bi o ye ho adwuma. Ni akra no ahoro me kakra wom. Emi se menim nyansa akra na ade nyina akra wom bi. Ya me se mpacho yentie radio na se adwumo eda ye ti di free ni ra no why na ya meka se wotwetwa bi de aka ho ahyehye yenko ohun se emi se asam na wono no ka kire wo no watie ne die na wugina ne die se na oka ne wo bo so kire me enu ntina me komu a wo mpesa me komu no adentina no la o ma me start day 1 na me nkire wo ne yeko so bi ka sama kire wo a ayeti nyina fa ko mu atai tambe no frɛ me na tambe nso na me broko ne line mo kasa won na me hu se ne mi sinka no asem bi wo ho a oye oye radio uti radio so na mo ye di asem ba mu but asem na di beba mu numu suko hu mu hwehwe mu yie do asem no suko na hwehwe mu yie obi akasem no ono se me ma broko no line but me nua no ma no frɛ me eba nti asia wai how many years no frɛ me how many days no frɛ me who bisa ne say tam be na frɛ no eya mo kasa kire obi se oyesofo a na maso na wa osi una osi o so say me wa mami sika se me koto pot endi se me ma wo nkire mu na obeka de asem bisa hu se Kumasi Port ye this 50 cities and 60 million to sa port no enti wana me na me 60 million ko to sa port no ana enti ye bisa hu se de na ekoso na me nkira nsem mu nkira o na me bisa me be support obi wo se onim wo se o se ade na onfa wo ma ne fa ne la na mfrɛ me na wo hwese ba anemba me paucho odi issue na abrɛw na wo ka ho asɛm ɛyɛ sɛ me ye papa sɛ me nye papa ɛyɛ me se onfa nko court sa edua na me de akyekere no ɛyɛ mla mani dua mu wodin na onfa nko why mon kasasa
osori a o say die ndie nkra na odi abla me no entimi nyina san nkra na so na nka me ma na lo prai na wo momu du phone na ma no na wa ye no ebusia se osema blocking na eye den na ni nua no mo frɛ me a eba we ntiase ebe na wom ntiase wom panyam se sofo Emmanuel Musei the so called pastor and I walk anyam said the walk and no so nim the walk because me wa block me doesn't mean say me nua Paulina na say good ya na sofo frɛ wo a emma what mase nsem bi ho na obi kan ya na o ti ase ba bi enye ya se say o free your friend say India na ba beto asantifo mu a adwini sawo kasa ni mu ho sofo fire ko simami ensan ya odia odem magotia asem na ye nua bade ba ni de ye nua ba making yima I don't ever call the pastor because you're pastor. When you're pastor, I don't ever call a pastor because you are not a pastor. Yes, we yima. Yima what you know? I wrote here. Ye who be bring Bible say. And yansafobi, and yasofobi ko preach ma or baba siya kacheni kun say. Yinsi abansoro. Enfama. Wure ni won dem eti wo gi sofo edna tram fie no enye problem eye ni kasem se wo hu obi o ye nyam dwuma na wo gi na betra fie na wo mena dwane adi adna se wo boa na mena dwuma tumpo no akanye problem because o mawni mu ewiase nyina no se ye yi nyam dwuma firi mu a akade ye mu mienka ewiase fo nyina se ye yi asori Christianity firi mu a akade na aka Jaka na ye ntontura ni akom kikirikikiki na wa piake na de pale boye ni twe ho ni ye hwa na no kwofo bia okomo ba besia say na akom na te ko we hunu o ye se no da ya 7 producer medium hu ya white social media se hu ye say ye comfort ya toma sabi o akwati ato ni pam na hifie nyina ko se pacha wi na hu na hifie social media so me hwedi ye Fufu na hu ye mizumi no gira ho hwe wonye sofo me ye sofo abofo te so ehwe enkosa semu ebinim die nti no amma obi wo honum a wo mwase obebuo nipa but omo nipa abrantie wo ye nyam dwuma anna maami edwodane abusua onimo bakense hwe enna kakran na konto aba no se asase bra ko onye gidie wo mu 60 million for to asase maami usika no opo kobra se fa che no for oja pade ko si from egaye ko bondue ko no sanko sasemo yi me ka ne de ko bondue ko no because se wasi onim nyansa che nyansa adenta mi so for me ka sasem no sabi se obi tru ko hwen ko yin tru ko hwewu maami wonye jimi fo wabodam se mi disika fa so to asase aja ababa wa me ba manya baabi edi me tiato wajimi na be ka tense se maami efrewa ema na mo obi frewa ba wankase wo yusu adwune a enye empanyine dwune eyusu preko adwune e kasa nkwasasem no eye bema yentim wiase nyesawo na yensam yenu wo yemfa ne di ewo ya no keto yimu eye ba ko pe ni nyina krafo ne kom eti ma wadwim na fie se maami 10 pesos ko be di ho no mo a maami betima yade tiawo o kasa nyam wogim won hwa sofo bi o Nigeria o say covid anya de betima kuru no sa covid no e ba ye covid ni kun no se wogimi nyam chew se wo mini wachi nyam won tani pa wogimi o eti sikana wajiye no better se odini sika beba no ase abusuafo etie yen so son kwasasem so me tomi nkodi obi ba boni anami ko dream ne mom se yima anfa sika na ma we ede yede na ato ama me nkuni ntem wodi ma na two ene apropro na tie gu no ho na sofo so ye sofo no na wodi je ne ho kankanka no ene two no na wodi je ne mo so beto pichia na so ya brand radio obi sika be hunu nyansa ene kwa be fa so di nipa be kasa we kasa be na ka che me nwa ba sika no ye friend sleeping aslepi atia fam so atia akem etimi nwa ba be afane so afa wo so etimi sere wada wuruma
yen twetwen kakra eye kasa ne ye kache nipa okay na kuma betodiem okay na o ka tene se 7 peduasa o fa nkokoto a mame fani gina huhum court na me kache wan fani gina huhum court Jeremiah 23 verse 21 I have not sent them ye beba so yenkwane any time herbal mixture for enkodi enkomo simedu so pe emra sesia na agudie papa bi ene counselor 1 mama 1 on shenon son fa one dem na wi abrewati afia bi ete se o wadum nam so mede mede no atoa so me da fon pa cha me mo akwa ohene mejo so pa ma ho ofe ho na mo te sei opam kente ya no opam bi ama me tu che ya no ato bi ama me o de sere so mi krom na ate o me bro bi dodo na wona mo te sei aseye boko yenko time ba me sha ne time cheche ba me sha aseye den e na mo de wo ma yen e wo ho ohene ma me na wase na minchia hwefo ene etiefo nyina yema obi bia akwaba enfamra sompa enkomo so medofo pa ebreso sei na time ye je adwa no a na mo amunim se etiefo ne ahwefo eye moya resa bre na adru so mapomuden bre na adru so sanse mpani kura ka mpani se ama me ne wansere ne nyina eye yade enu ntina da time ye je bre ne aba sompa enkomo so ne ye no abetwetwe nkomo de afa wapomuden ehom ana meka o se time herba for yakwa nru akasie mienu abedwa so edro na edi nkan no eye time herbal mixture medofo pa time herbal mixture de eye malaria fever dro tatashe medofo pa edro no eye tititi edro edu nti awie se wo hwa me pa na malaria pa na abo awraw se edi bosome se edi afe se edi nasei unya time no ma obetu nase edi free ho ya the time herbal mixture ene ne capsules enso aba na no kwasem ni sa time herbal mixture ene ne capsules a yede abaidie edro no mayenkomo wo nipaduam no wo ma hoden no esipisi tapa ehye yenkomo an edene yenroi enye na e wo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby a wokwa duduo bi a wo pe onsa betumi aka wo so ame half woni chirem e wo Alba pharmacy May Herbal Casablanca Pharmacy. Your number didi juma no o hwe screen so a etwagu wase. Na enso sanfa pen ne paper na je. Na yare bi how yare etetew. Na person doctor etwetwe nkomo efa ho a. Wotumi afre no. Number ne 0244 41 76 69 0244 41 76 69 for part time your number didi juma no eno no. Was a time no ye TIME and na yedi nkomo kakra for time ho time herbal mixture dra time herbal center for dia bedwa so na no kwasem ni se adro yede ba ya che yie pa adwuma pa ne ahoden ne ewo adro ni mu no adro ni da so ebo adwuma na no kwasem ni se obi si time kra de eni kwanse nka mbobo hu de bro kwasan se adro no ye nim de eye no kra da ne da esansa refi ho nti na da ye jebre eba Sompa TV so eno betwe nkomo for time ho na time herbal mixture de malaria fever dro ye nim se malaria de bi ebeta fidie so e ka kiro se aboantontom na de sa yade ne eba se June July mu na ye wo enso ne eto antontom aba enu nti ne ye bode road ya kire wo se kope time herbal mixture na for bo ni wobusua ho ban efri yade e fre ne se malaria fever ho esan se aboantontom be ka wa no kwasem ni se enye se wobeka no wafa ho adi na emmom no wobeka wa no wapu na no broad ye gudi paduam afe wo ho no mayire so na nsa na wotwe ne na wotwe mienu so no na otimu so hunamu etwetwon hunamu ye obasabasa obu okra nka first otimi ye adwuma chepa ansa na watebre na enso sense tuntum abeka no na wapu malaria parasite egu ni paduam nti no ena wo ye adwuma kakra bia na wabre onanti kakra bia na wabre obi kwa ha ne ha na waso ne sisi obi kura de nchese obi timi ka se me amenyare so mentiapo chese waya no fun mesrawo kope time herbal mixture no ebeboa wo ebetu malaria na se de free ni paduanim ama watumi ade wo ho no kwasem ni se malaria ebobowre ni paduam a etimi gya wuti paye pa ubohu se wuti dwa gaga obu okra na nitifa na eye ne ya enti dani dabohu se pekele ko himba yin na onom medofo pa wo hwe me ana utie me obade si ye ni dua na banfa na han sa yade enu ti wuti adwa gaga warunum nu ahodo a enko no me kan full time herbal mixture edi amount sanso bu ho ni tini eye ne ya no wakoye test hu se wono ankasa no malaria na ha no oda so nu painkiller me so bowrem wo pharmacy shop ekope time na no mfama me na abra wo de aduro no ebeye wo aduro benom no
anopa awia anwumre anopa awia anwumre no bottle ba ko mienu ensa no uti e bo gagaga no ne nyina ebefiri ni padua ne so obi si me kra de ya na me malaria ne ba eja mabofno pa me buti me funu me na metete ntesuo ogina nipa mu kra na oba ntesuo wonya time no ma ebeboa wo wonum ebete wonum beda ho obi si me kra de mitumi ni di kra aduane to me yam na me yam ewo me aduane to me yam na me yam sanfro me obu on kra de aduane ne to ne yam a obo so di mrika na wakofie aduane nyina atoagu awie wo bi didi a onfa nche me wonya time herbal mixture na se wo no ma ebeboa wa ma wonum oda ho a wo betumi adidi yie pa esanse di padua na kade ne eye aduane ye ni padua etese ka enfa hu ni sika kakraka wo de beto ka wo anfa petrol ngum anafu wo engum a utu a entu sana ni padua etie enu ti de want me any di ye want me num so bebre no time herbal mixture ene wo hode ma wo wonya dro we say no no mo a ebeboa wo wo betumi adidi ye anum so bebre asan adwonso kama da bia me trafidie so me ka cho say dro ne gudi padua mu a esoni moja so huru ni padua m siesie ni padua no sabi yare ni padua na bi kwa na yare nkitinkiti bi hihye na kwa baabi wudidi ye num so bebre ojonso no na ojonso yare ni atugu time herbal mixture enya na wo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby a wo kwa ubenya bi ato na misra wo se wo nsaka aduro ni bia for se eyo oyo bubu aduro na nopa awia anwumre na malaria nsunsanso bi a ewo ni padua ni mu no wo de bre ebetu na se e de free ho empanisi dua wo enya wo eba wo no ye ntwaso na emum yetu ase sana time herbal mixture na etie eboduro ni padua mu a ensoso yade so nyojo yade no mbram yade so na emum ode bre na watu yade na se e de free ho no mo enu achi no kura de malaria ama na poso eye ne ya na poso eye ne mre obu o hwese adwumade a eye yenti no ebedura nwumre a wobekọ fie obekọ rekata so ontumi nna nipadua nso nka waye adwuma de mu nyina abre enti nka wose wokọ kata so nipadua ne timi gina home na sade pa bi chi wa wasan nya hoden foforo de akọ adwuma so na enso sansa malaria bodura nipadua na agya honam yawo honam renti no uko kete so wani gusu se hirete na ade achen time herbal mixture betumi aboawo papa bi na kan waso nya time no ma ubenya time ada na de pa bi chi wa wanya hoden foforo de akọ adwuma so ebese yi wo honam ja wo honam mre nyina e de free ho obi si minan ne minsata asensene pa ya na ye tititi mama nka wo se malaria parasite nsan se wo mo ho adinti no omo bo ready padua mo didi mojamu didi brebrom enu nti wo wa bo hu se moja ntimi ne afusane yie unya time herbal mixture no ma moja ebedi afusane yie entini ni mu na ebebie nti moja na bibia bekonkan kama efiri wutiri so ebesi unase de nani su ta biri nu nani su ta kire nu nani su ye ni tum me hu ye nka wo mo ni su biri wo mo pa ne yo mo ye eja ho adwuma wobi nyeja ho adwuma onye awia so adwuma enso da bia na nani su bidie na aba onante ba ko mienu na otu ato time herbal mixture ewo ho medofo pa wonya duro bi na se wo no ma ebeboa wo ebesiesie moja ne edi amount wani su ebiri wani su ekine wani su ye otum ni nyina ebefiri ho medofo pa je number na frɛ yen sansa ha de bre na ye adwuma enu nti wogie number na frɛ ne a na wato bo ase akyerɛkyerɛ ho mu nyina de akyerɛ Dr. Penny no number ne ye 0244 41 76 69 0244 41 76 69 kwasem ni sa time about me chade ya re bi wakra na mbetsen fidie so na mamoso na so koto time na ononom ye no na edibre na watu yade na se ede free honom ede amount edro ne ebo reni padua mu ansa wo yade amount no enye nan ni num enu ntimpani se wo to bo ba akọ ade akum no ma mienu edro ne yeti no kwasem ni sa time echeche about me channel capsules eno de ohene re yaba ne anka ho asem kra ye nko wasa aka poma no ndwem no sa pepe edro no ebusu immune system ne de maye me do for pa Pedro na hye kwan no wate ebeboa siesie wo nkomo na edi amount wonya duro we se bi na wo no ma ede ne yade anampo sese bio ede ne se bi wo to asentina e twen wo ni nyina ebefri ni padua nim ni padua no befa ne ntoma pa ede fra be ma misre wo hwese wo immune system ahode wo fomti amada ne da wo bo so ho na be memu hyehye wo be ma ne na emu ekeka wo be ma ne fon wa na efon enam so mo ayemre wo mpam se bi wo no obade bo ani asese ne waje mu obu okra ne be ma no ayebo hobo ho so ho eno no chiso sese gum ni ade a time osese gum
I boho. Time HH herbal mixture. And then the capsules no. Ebe to me aboa. Ebe boost to immune system ne dia ma. Eno ti bema obechina wo na so se bema. Na wo bebo adwuma. Esanse ACC onkomo ma hoden na CPS tano na bibia e konkan. Sa na ye kan form oba. Ena no na mo de meka me di hyem. Sa na ye kan form oba. Oba bia onkwamo hoden e wo form no. Eya na emre pa se bia rebetimi abeto ahye wo so. Eno nti oba se bi wa himfie wo pampan bone wo ho. Ana ensawansawa aje oba so. Oh, woni be me bi oh, ne no oba onko go me pacho oba papa bi. Time HH herbal mixture and then the capsules no ebebo papa. Ubowrem ewo aba pharmacy ewo so ame ha duduo bia. Won sabetumi aka na wetumi akwa nonom na aboa asiesie sabi woni padua no na yare bi ewo ba mu so etunase de free ho. Abusua bre no ayebe empanisi anoma wo chedua so a Meme obi amfa bo mo me je number na me sorry so 0244 41 76 69 0244 41 76 69 Can I time no TIME. You better say a time herbal mixture. Anytime HH mixture capsules no and na ya de ho da wo bo e dia brawo no edrobeje wo a ya atre makope bitonom no apom de ho nsem na CP NC time fama oba police ma me said do ya nim no e ya odi ampa jofa yetu abati a me da se em se wi ase de ye nyina ye nim se bra ya bre nyina ye de ebedi no mo ne ba bia ye de etiri beto enu nti na ye bre e wo wi ase na ye ti Ghana asase so ha kra ye bre na sabi ye be ka se ye tu kwan obi ani ho a ana nipa bebre ho mutu kwan a omo be kishu se ye betoto ye chi ye because obi e ho de obi man so etinya den a ye kobra ye be sa ba fie Iraq so no okoye e ho na dan ne da okun si we enti oba hwe so obetoto na chi na sabi o da chi obedru fie onya ba bi di ti aye de ato na no na nyame anya wadom a sabi o no akohie nipa boni ni bi na usika na obra okobre ye nyina sabi mpreduasa waje atena so ana waje asai no eti dabia ya na me de meta abo nyame mpa se nyame hu nipa mobo ya sister wa bro wo hwe na asem a wo kan that time to I can't 2020 and me person me bisa no we kura mu nsem akwanto no mu nsem fi say enya ye very bad e honjo abratia me ka se wa bre yi hwe sa tam kra oba ya wo se sa bedru yi no sa ba ye sa adwuma hu nsem bebrebe na kwabra ne wa no ampam na waji 6000 edi ne kwa Debbie. Abratia. I said, where you mean, me, yet. Okay. I mean, yes, yet, Sabi, a quasi a boo. Any as see na Debbie Anna because a bear may be a boo about quasi a biano. I did about Sonia Papa. And nay, you who say we are software. Now we are software or software. Would you marry? Now, ye can't see me was I said, baby, to one or pound for Moncoton. Yea, dear young cotton, the boom, wo back on this canabere abayano. Obe kono akoton so for discana bre abaya no sa tio aya na anytime bia sa asem we metaka nipa bia wode ne ho ba bata obia se wo pe yonko obia woni reason ti onu obi ye de yonko kosma mi wo mo fa ne se o ya fa ne se wo ye busuani wo ko ba bi kra na ja wo hia wa wotimi ba fie beda na boni we na de betua wo ka David no mo anyi usika ni wo mo na akwadwo musika ede e de kwaso mai ma no na ya na dwene mu se asase bia na ba bia obebu ma mi kwase a eti kwai bia so ese so disika na ya de eba kwaso wo kasa no wan kasa woni mu ni ba bia wo wo so frɛ na wonya no na obi frɛ na wa hwɛ asaba wo keka we ani hwɛ wa asase na data radio se he ne ye nkoto mfa ma na emom wa kasa ba koton e disika na bre yes sister na emom ne me ka kire mi nua yi se wada ro makwa koma to yam kawakuma to ye na fa wo de nya ye ni mugidie se de wanya ye mugidie ni 6000 wo de beba eti kawakuma to ye wo ko sesi anu ni ko yi ye kire nkwa frɛ no wo de wasem beda abedwafo na se court a ye mfa kire nyi ye kire ja bibia ma ye yima wo de 6000 beba ha ye beba ma ye da se egudie papa bi mame mpacho fa ye to simam ye nsama ye nkwaje nkratomra asem chenchenche da kire ni de ye 20 na 2-0 me da se ewiase ya etie Onyankopon eye pass wa me hu enipa tirim senke hu ya enka enye wutie asema ya baba ye kan ya papa ya wo mu ye abrantie nyina no wickedness deception
and what did chia one more eka. I did be in fact area whooper is almost in to Massa Yabushi and Untina. What didn't really say any more yaw Tam says canon at the Breno. Nana pro to be a baby when you pro to be a name no pescano and I Eddie Sabi a year and Quasebu. Nania make can say, some pastor will say, I was so for you, wo preachy edgy a cran. Says, so we say, a winning more. Ebende na onyankopon aboa no ama watimi agina yie na daachi bia no wonya ni nhira ne ameka ne sebe abrantia ya woasi so na wakwakohia abusua bi seye enka wo de ne nka be koso da suban papa bi adi ne mom wose de ne ye hu ne tembia no ne wona dweme obenya wo mo so esomfa so ne mom no wo mo de wo mo nya no somfa so now share some ya work anwa and maturity work as me seminar man to dia man this work as se bia won se bia double nkum and se bia edenifa all transits na ya woman and some ya free na num ya eba no boni be se e so discouraging and some bia ya se bia bu abamu onu work as won e be kire your host adwuma ya wonye say I said, "So when I go to Semica, and near the Yakopon say, Etimaco school. Now you drum pampen so, Sabio, let your moi and your Bermujitia, Sabi, 1 year observation, I was studio has and not a man, a mamma, and 1 year be a baby mutirimu, ya persia come my mere fee. Near Jimai and Monyam. Na sebe anka ne no nka ye da won ye de be ma ayesum ye ene ye twere no wo sifi aye dia wo to aduane aye dia ne ya na chese bibia ne ye da mo nanso ne nyankopon ye adom na ko ba we ka on tisika da so de ko top plot na mom ne awrade aye ma nenti dam se nyame hu se mema mo ye se be bi no sisi fu nti ene ne nyankopon ye sa ti na wotimi hu se e ma bebre asifie so ye ticheni so power wo bia ajeje plot what you say tini ye kan say abrantia no ka won show maturity kakra na won cancer papa bi kakra we dey no kan nya is annoying abufu won hwe yie me na me kan say enkoku no na mom wonwuma ebedi wachi ne won ye no ni nsira na obenya na ababa yi so mo sensu ma no mo da ene to aduane ma ni di da ene odi we say eti omuka help for him into one transi no one hu biem no me person papa bi nka wo phone so enfa nkyere ye pani na ye num ye se wo yesa wo yakopon so be dan wo be hia no anya sa enum ye ye de nanim no enum ye ye de nanim no anka sa me obe so be hia se ala mama kasa o manen kasa we na mo fa doma obenu no hu so mpacha wa no asi obenu no so be hia sa na no asi Emsia ye ba be ko computer so adwadie na make sure say we ase obi etruwo ekohwe nkwa ye ntru no enkohwe wo obi hu from papa egu wani so a ye mfa wisa anase makosam emfa emma no na ewia so we no Bible no Yesu Kristo wabafo anti obia afa no ode na to ne ho so e na wo ton Yesu na yese ansa na be fra wo se nyame nipa no esafata wo se wo fie niema enkoye wo ho no ubetimi ye asesa no aye ne ye ansa na for the buchi Yesu Kristo anim no wetimi akwa ho but the so called sofu ima ya ye kana say Emmanuel de museum pacho mo fa ne de se museum bacho wan chire nyame nipa su ama ye hwe ne kasa akrampo no wan kasa ye amfa anchire enka mene no anka mesimi trase na kama hu bu anasa ma hu nim no ebu mi fa hu sa de ya me di wo be mene no ani ne ye ka ya ntete so abedwafo e bi krampo wo de aba maso mo kasa wo kan ye nyina wa ase so wan kasa because na ye conference call bra na owo in your friends enhira no
ye nua bema no ma ye na no aso de no wo pa asomdwe na dia ma asemi but wanya nti on twe ne ho film sese no abedi ya ha se no eye ne sofo no the so called sofo Emmanuel mu se no ene ye sesika no wo se won fa mama me obesika kra me se me ye bo amisia se no na na se wutie mi a wuji misika mpacha wo tafere ho wo betua me ka obesika no ye ni and that time no some 6,000 no abo anta me ye mi kurom me na na ohene na ye tu ne nanse am ofa no it is that 6,000 can no betimi di ato one plot and so wo me catch na kura no wo per quarter plot and I say half plot 6,000 go baby abenya bi it wonya say bi ni nsem na fa kwan mu no say wo no work no the truth must be told wo ba say no mo the first all yes for no chese bia o kan say bia ni bia yes me from abafom me de manuasi Pancho ye kwa computer so de ba ye ba obabi akobo crash mema mi no akobo crash on nkwara bem mema na etwe nkwara no ho manso ye behwe na se de esitie ne yetimi de amamo pancho ma no asi 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you caring? Reading, asking. Bishop 75 Enterprise. Pradie, Koma die, Petia, Abakonkawa, Nina. Yedi sisi yehu, Esibejem, Emi Munyam dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space na would running in our Bishop jewels. Yenim ni frititi. We did some idea who got the I one no did know at song and some idea. Say wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want set wo. And you want a bako. Bishop 75 jewels. What's the woji awari? Who is sooner? Who ye kojemo? Adibia. And ma opani pem. Wa sisi muti. The other best was the other bet to home. The other bet to sa. The other bet to 9. Ye jewelries dear. Abish Kumase Yewom plot 17. Adisha market chiwa. Abi plaza. Edankesini. Ejuma phone anymore. Ejwara kopem memenda. Anopano sia. Kopem anymreno sia. Bishop will be more open to do more to any bako. Say a jewelries dear. Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Why you caring? Reading, asking. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe no. Emo ye titiriti. Mentumi pon sori. Hu na nwanwa. Enra me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na no na madam fu kofi mpo ka kire me se. You work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebejane se hu. Edroi enya mapemfo. Ema wo ma nofo. Ananse nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P. Wak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. Yes, Tell me, what come on, some sign and a mirage medicine.
me say I am one say nipa nso nya me di. Ko be je mi sika me from kura mo fa bi. Hey, you are secret the woman. Na ura we. Ura ko na sika wo di ja me se me fa mo dan so. Ko bi abeji mi from mo fa. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na ko for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey bodan so afanan baby a. Wo da hwese ye bodan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Me so mo Ghana, bo mesina me ko kire me factory no. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea. Say the go down so no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type BM, Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, Musa a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Memoir Fernande Bia and Crime, Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. So what about what the papa biana? You want to say bema we. This is my secret. Give us P capsules. Hema wa won din confirm na want to me bedroom adin won pem. Give us P capsules. Obedu ase mama. Ono ene me lawyer. Enti wo lawyer no na hye obotom. Give us cool capsules. Say yes, is Yaren the walls. Coco did do nip a dream when in our posa a mamma and Tima Winja would name you. Give us cool capsules. Obey your free lawyer. Give us cool capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do cronkwan efa. Give us core capsules. A painful about one more menu for an inquada when if you do me nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oish honey never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who said dawo complaining with sisini koko a epe ajiwa kede enu hu dwakase pa na ne ko di brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wasese me bra bo ye Sudi me come on mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya dan Sunray obie timinum bi agisa apenfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA agi adwade nkratoi atom Ebusia yadamu ose yamamu ne twen Sompa Nkomo dwumadie so de Sompa television so ena wani guso a wo hwa ne Sompa 93.1 FM eno wa Santematem Kropo sunyane mu ena Sompa 90.7 adehia ye won kranza na propo ye mantem so etie edefa ho adansie ba ene eye adwoa etim ewo ho ede mayen kwa ye case number 2 ma mene de wasori ko ye behwe na asemi ye de 6,000 ne nsabeka ye de ho results ebeba ha senum sa wantua ewo anichie so a obetua ewo arewo so ye de ho nsebeba be kire mo ma meme mo akwa ba yena
Na oh what is saying? Ba show me ho. Adija, udin pa the saying. Ba show me de Adija to Ibrahim. O free na bae. Ba show me do Ma yentie wo e de ba asem na de wo na ma wie na ansa na ye misao udin wo ye kremoni ana wo ye okwa sorry. Me ba show me kremoni ba me free nya minister. On free nya me say okwa sorry. Enkwa sorry. Oh, that's and I don't know what Jai Cremon also saw own class. Sorry, I'm a combat Nancy Enco. I don't know, uncle. By showing you, my infants and so, my infants and so. Young quiet him, a dear Sam, they don't number ye. If I saw the number really say, the better Mrs. Tanchan made I alaba. Oh, free him a better now, Sister Tanchan, alaba. Young quantum and crown so quiet so. If I say, Junior Quanta, Junior Quanta. Okay. It's one and I'm a one, I'm a better Mrs. Tanchan. Alaba Mozungu, one and I'm a tea. Timmy Mozungu, and I'm a cotton alaba. Talaba, one I'm a titiana. Me who boy be bad boy, no free a crown as so. In if you climb back. Junior Quanta, Croba, who I throw by new coon. It's one of my now, na ibe hu ye hu kumasia. Timene na wo ho ana. Ekoba ase baby ametin ye pese etumi. Na be ma na ye friend ni sen wada Roma. Ba she friend ko Godwin. Godwin. Yo. Enti meka mene no wona meka chen se baby ametin ye pese etumi nti no. Baby a no se baby a wote no ne na fofo na wonti. Menya wote na nka wonyi mo na fofo no fi wansa na ebi obema ma betna ne nchen na so na na se meka no de mato abai. Boy ba kuna ye friend ya uza no na o friend me phone so but na me nko ne nchen da ti ko ba sa no na me so baby amete na edin se menye sika ha dan to bu ase one kwadwo Godwin enetie ansa na wu ansa one ne te se empna twe na enti dan ba ko na mote ho oni ni mienu sa na enti dan ba ko ba na umpana no na owe tina ne tinya one ne tene nkyere se one ne te dan ba akom entina one ne twempena sabre ne nyina na wo dunya nkwanta ho na me wo alaba o ba ye na ansa na wo hunu kumase ha e na ono ne so free ba na ye kromkro eto amomode no so na ye minnimu no e wa kura na se wo na mbe hia no kumase but na wo ho de na nya me hwe no okay e na one no e twempena e na de ne siye o sa de boy bia ba bewrem na me chese ko ba se baby amete no na me no bi na na ti na wantwantwi bai na se baby amete na no akoya asem fufu nti ko ba ne sa na me bon na ma ne no ye se woni ne na fufu na but me ko no bi ana ne na fufu aso munsu fre cross bai no ene woni nchen no ye se ko be ma ne na fufu ne fri nchen sa na me ba baby o na wa ba asa me kan na o de mato me kan na o de me ato kasa me kan na o de me ato me kan na o de me ato nti na sa boy we no so open by na me nko ne na sa boy we na menti ase no sa boy we ne hwan ya uza no ya uza bachai ono so be si mu sen ono no de na minnim obi okay na minnim obi na me frɛ nipa ko no na be frɛ nipa na nipa na amfa nti nipa na be frɛ na ye se ono no ni credit ono e ba se ono no be frɛ me no e na oje ya uza number na oje ya uza ne number na se ya uza ne benya me number ti me ne kasa phone so mu be wan ya na hu mi da na me so me hu ni da okay ba na oni abroche na oga na ha ya yo ono na ti me do no ti ya kasa e be wan ya kwa na ye hu ye hu da enti no one day na ase na baby ana me tin stone na pressure no e ko so e na ko ba ase me hu no wa me ko me ma mo na me ba na o share me okrum obisa me say meti hin na me ko chen me bia meti na oje me phone no kai me say wa friend me say de bia o friend me say membra membenti no o de me phone na e ko nti say me hia phone na membra me je phone Ajumanasi ajana phone o phone man sa o ase yetete wona odi nkomo na ono no je me phone na me kuta attach no no kuta ya satana mu di nkomo be oje phone no na oyi na mu di nkomo be o se na obisa mi sa na ye wadan for say na say wode mpana twe no nsem no bebrem o me say o peme but hu ne da
nti hu no na feeling it sen na atenka ne te sen wani je ne ho me hu no na me ya na me no kasa ofun so me dwen se o papa nyini se o ye young boy no okay na o se ebo so me timi ma ne ba bebi amete no me hu se o gina ho me nko ne nchen na me sa akofie okay nti o sha me dey ne no se ne se da bia wo hyeda na wo hu me a o yes na o je me phone na o ti sa me sam no de to no no de so o de me phone ko fie na ne se ohia se me so me kwaje me phone na me call na o yi chip ni nyina no ata na o ye dey o kama me ya wo se o yi chip na o ti ase ai o agro ne so ho agro na so braviensa so mensa ba ya sofo ebi wo odi besi pacho yanko enkomoni mu aye de ho no me wo interest ho nti o yi phone na o de phone ko na o kan me say membra na obato odika ma ye ko hwe me fiansa na me ko me edi 3 days na me ese me phone akodi ni nchen de ese me koje phone na me ko nti me ko me ko da ni nchen ma de echi come on na me ba order ti efi ono na ase okwa da no ho ma de echi order ne mpaso ana na order form ante hey o ko sa da bi o ho akonyo ho a otimi koda akonyo no wada mpaso we no na mo keka ne ntin sata no wate ase oh mama kasa mai mbashoi o ko eni bibi ko so mbashoi be say because first I dey we share ni pa ne pa kwa kuti wo be di madanse what share ni pa ne pa first you know sana feeling is it here e ko 1 round and 2 rounds and ultimate 3 ache wo boada asambia ure be fi bia na enye obema no na hie mu da ye kaka ni e ma o sia aha so go 2 rounds aka no krese ya no mani age muko 2 na kama Mimi Sunny style. Mimi Sunny style. On na one dem to style bi wo ye bi. Eti uko 2 rounds we na ade eche na osa ba wo fie ba bia na wote no. E wo sister wo alaba. Na nya mi sister na me no bi na net wo. Okay. Me no bi na net. E na ye day. Enti e ko ba se me nya ne se me ko ne nchen wie ye no. Na se ama me ni abeje ne ho. The way me kon nchen we see ne me kasa ne as we feel free nti na me kon nchen temi na me ne na still na pressure na wo me ho no na eso ti first day na me kon ho no my koda wo na dan for them ti the following day biem na e kon ye na o se me ma enko chia ne maame me kon ho first one no na me ga me ba ne nchen bi ma just o be chia me sister that na me sister me di na chin so mozongo e na me oba Mbeshia no runabout. Na ye kochia me sister na oba fi na me so me ba ntini following day biem. Na me sa ono no friend me say opese ode me kochia ne maame. Na me kohye mu fie. Na me se mate na me ba ntini me ba ye no. Na me be hu ne maame na me ni ko fi nti ye ko ye na omo so mu fie na omo ti na like e dan na omo tim na omo nsimwie. Ti na dan ni bi de da ho bebre. Ana mbisa ne se na ade ntina mu fie ha dan gugu anu ma unye ba ko ntina mu na ase me ba wo nchen a wo de me ko madam fo nchen no so ni sika wo de be sisi dan ni mutina ama na basa na me ka chen se o na se ni me de me se be ma me no betena me ba wo de be kokko madam fo dan mu de me nye sa anti se kete kra na wo be plapla dan ni mu na me ko ni nchen be da so a eno no me pesin se obama yakọ na dan fo dem na me ka sa ti me ka sa na osu wa tintin following day bi ma me ko na ye se dan ne ba ko wa wasisi mu kama me fa se enye kete enye mattress kwa na wasisi ma me fa se udem beti mi adem ama na yeye enti me e ba sa na me ton data na me ton su e wa alaba na ma me na me ne tin su na oton ti me yibi na makoton na ma yi me commission na me de ne sika ma no ti me tena me kono me free one me kono wa me ton so no Saturday to Monday na week ni nyina Saturday ni na maba no Monday ahwache na masore kofi ti ase me ma me ni ginu nti boy ba kono so be bisa me ti afi na boy ba kono frame me na me nko they say we both two games na be na frame me na me nko na ne jai
na me nka je se me ni na jai ba wa kuma mu no na ne na jai kuma mu die na ne na jai ha na ofre me adentina na ne na jai se maybe say like dey me na me hia no ntimi mfa mame na me so me ko ne nchen me hu se one ne maame mu nyina na wo fia me ko ase be menya ba bi di me ti ato obi aha me ne die nti na somdue nti maame ne boy no kwotena en kwampla twe moka o ya de me ne kwotena be 1 year wan se me kwotena ne chen be 1 year ti e wo mo na boy ne friend me bi sa me se because that time no ti krofum na me ti alaba ti alaba ni krofum de na ye ben de be na eti na ono ti S5 ono ti na ye ben enti wo friend me no bi sa me say no wo friend me am man na say me we na me so me tu akwotena me sister nchen wo medoma ti me de wan friend me mama nka mu nukura nchen ni say me ne be ma na ti e wo medoma ho no mo da so dear mo fama me wan kan no kura nchen no kura we say ya na ne kan ya amema no tara bia na obotuo mutimi botrenti obotu bi sana wa fa ba kwansia wa ya no akotwa 20 wa busia yenko hadasa travel services wase American lottery ni wadi bi wo kwa ya befa so abekọ uni sika wase brana won ye ho hyehyɛ ye fa ma wodi ukoduru wo wi ade sefata se woje no wono so atimi age we eye cool life fa kwa ho eye 0249714368 and I say American number no eye +001 83891099045 once ako Facebook koko Google na ekwahwe wate manu gu ho okwa na wakwa akoje na enema akoye dia ma prophetess nyameche ewie ye brema akoda bobonse nyakopon de no eye adwuma huhum nse biada ha wono woni abofo na eye adwuma frɛ no na wonkoko emfa maw eye 0535897699 Express Group say wa kwantu won sam de emfa koma connection man na won fa usika egoja na nka e wusi e wase Canada USA UK Australia New Zealand and Serbia Germany na pasa wokọ me so fo ni kire wo na ontimi fa utu kwan wo ko sua de ana Serbia wo ko didwa saba ana wo kwa ye wala tu wala sejuma woni eche wasafu leba roundabout kuma say ehwo enna unsabeka no 0249000448 and 0508111343 Faith Homeopathic Clinic. Enwanketua. Mami Faith of Mami Elizabeth. What's what the enwanketua no? To ask my idea say I want some yinada ekwe ye amenicha ya wodia esiche ya die e wa brefo bia ba beso so anasa wona munyina tutu a ye kokoben ahima kokoben etim wo e na won sabeka no enkra so to mantie ku junction takra da na G police station e na bogoso e so won sa ebeka no but my friend is 0244583859. Yanko give us free capsules. Bema dia me se wugina mu a. Wugina mu dia ma me wo wiase nyina. Eya do mensem. Woda na wadi ni afra wodadi. Woda me na sa. Esa dada no nsam nkoye fama. Me so mra ye nyina to betwa amane ma koye dia ma. Kokoye dia na ha wa yem team. You give us cold capsules. Give us about methamphetamine typhoid. Etu asia amane ma koye. Give us GC mission capsules no so no. Etu nsansa wa ya nemu ho ama ya hemu no. Ewo atimi etwa ni te dia ma yen. Bomode ana ekopebitol mane ya 0543 222-470. Yanko Boy Herbal Medical Research Center. As of Mamia will talk and can share more pay. Was your country say 18 months ya the sadie? Why ye A1? Blood pressure ya wakosro. Wakuma airport peli. What you want and ya dear Ben Hawo. And all the precasa powder saba. It's me still immune system no. And more Janimia ya dear to us here. Now or they about better sense no. Now when you be an wabade bema besha kubu e woma ho odem 0257472506 Yanko Balls Beef Chicken BBC efia kokopa akokwa party nyina udwumedi awodo ya wudie we restaurant we chop bar na say tea place bia no monko pebi mesraw
Eyi yo pra na wo ya na wo ko pe bi dia serve ya wo wonya miso free drink boss a wo wie adwuma no baby e ton ebie enie Bantima High Street Presbyterian Asafo ne hwe ni mo wasan wasi dwam Santasin Runabout Poku Trading LG Mall e top high tech and Shell Body Junction so no won sabeka bi 0544 444453 Benjamin do so for fire wi wo sinye wonum bon wo si asra ya poto bibre e pa chokon yi wo se keka ana wo se no so keka ye tu wo se no so abobo ho o pese ye de gire to kontam wo de no so ye gire mu ba bai dodo mesodum ka boni nyina da de o pese ye wo so nyina da no ye be ye bi e de ama bibi etimi akoye o pese ye de chance ni ade nso na hia wo se so a ni nyina ye bi e wo wo me aduma me ko hye me si nyina gold Kumasi Abripo Junction Total Filling Station nechi ho ena won sabeka techima mazi ho techima market kwan no so sabeka no enkra ko fodu atakra de ye kira kwan no ho 0559139582 Mame ena wo frɛ wo ya na mpese obekɔ efi se wakoma mu no na wankasa ne ho do bia se wonya de wo pemfa ma wo ena ye dey Eba so nti no ban sana me ne boy we na tena almost be 1 year na echiri ansa na one day bi na me kokrum me koto ade na me ka na de me fa krofum na on so krofum na siye on sayo ya ohun mbasho on sani fano mbasho otimi maso dabi ede na ye o mbasho ye de wo me enti on sane down ho saa otimi maso kakra otimi maso o maso drawing acho munye free me so na ye nhwe otimi maso kakra ma me nhwe infa na otimi maso draw maso draw se oh so otimi page enti on sabe nkum na de ya ade me ba shan o ye enso na woton abesi ne ba shan ise de me ton shopping bag okrum I say me ne me yanti no enkwada abem e ba shan enkwala sen me kasa kese na obi amo wa hawate de wo ye na ma wade fo bi kura ye de chance a won wade ye wate ai wo twe mpena 10 kura anya obi asem wa wate wote de make no ai wakoso kuma anya obi ade a wo ma me na gu mu nso ma wo ono so kura won condemn ne ye ape condemn wate obi antimi nya ohwe wa wate kasa kese na wa fo bi kura twe mpena me ye nwene ye ho enti na se nkura sen na apie mu ba sho me e de asem na asie ye tiani se me before say me benyem me ba panyin no ko krom ko taade na me hia na boy no frame no bisa say me we na me say me kokuru ma ko ya uza no ana se kwadwo Godwin ashwan medoma ona na profrom no okay ti profrom na wote no na frame no kai me say me na me frame na bisa say me ka say me kokuru no se an no kwa ofie ne wankwa adwuma no so ye mpaboa de kokwan so ti ofrem na ka se me we nurse e nkura me hu wa chene de bia we because ba me nche awoma u sister ma kwan ma awoma na me se me sister ma me kwan so na ayi na ajewo asemesi na ajewo no se me gina kwan no udu a me gina wono mbla na sata na tu sister o mpa chon eno du kwan no na akoye mpa chon na me ko ti me ko no wono no na ma akoda ne ncha ma ade anchi okoda o wangoda wa ma ade anchi but okoda oh sister asa o ma okro no ni pan so ada sia o feelings ukodwa mienu ana hu de ba nya by force say ne be ma ba kontana wa bra nwale ye me ma ne so omo nwale omo ntana ba ko ho a wo nwale wate enye force say di be ma ba ko dia anasa ataba ko pe na agoro ho why kasa free na kasa me fa ne se me ko no me ne dai na o da ba ko pe oda na me ko ta penti na me penti now pentem to ko 1 round hey eno ya na do 1 round no timba chef no mba se boy ba ko ne me ne ti da mu nti no ntimi ka se ya na se bia me ne nda but ni nyina na de one ne te dem no nim se ba ko ne wo ho a ba na ma di ka bibi maka kire ne se ba onim se one na jai aha na onim se me ni e se nkwada ne dia na asi wo mu ho
enkola ne se na meka se me free me that day na me call boy no hono no anko ne nchen biem month na mu na me hu se menyem sa month na mu na me hu se menyem ana month ni ma me hu se menyem no so boy ba kono me ne dai odu omumienu nyina dai ba shawai entese na nkasa na nkola no nim wa hu de ne papa me de according to me de me ka che boy ba kono se menyem na mum de na me ne ti dan mu no wona hwe me ma me wo ye ma wo ni me bibia e se wo hwa ye hwan na ne nyem minka untimi nkyere na afoforo sa ba ye nkwada no so mu ye mienu se me pese wo kyere me asem ye fence han ene ede ebe na asi wo nkwada no ho papa no your friend say Godwin ne Musa ewuza de hin ne wo se obi ase ne ba na asesen se me na ma say Godwin no me ne hia asa ne ye hia biem but me ka chen say menyam ana me nyim wie ne ma ne ya wo se me ne be ma neti okay me ma ne ya wo se me ne be ma neti ti me wo ye ne nyina mu no wa humia until say akra ne nya be say getting to be fully o chain favor 3 years me ba no me wo ketwa no 2 months na panyin ni nya 4 years me say enya wo manu fie ne ye ka se nkwada no de na asi wa che be ma no me ma no mienu no kwadwo se ye ne ma ya o se ye ne ma na asesen ya one de wo ya wo ese me ne na atena na ma wonti won de won di na ese nkwa ne nye ne ma na kwadwo Godwin so ba na ekrom nso e kwadwo no na ekoba se menyem nkwa ne me nyina me bo na ma na ese menyem no ma chop money me pa cho David no ma o hwe mama me bibia da mama koma one day kwa da okay ti no me wo wie ye no na ekoba se menyem first one me ka che ne se menyem to no check say month na me be ka che me ma ne ya we se menyem no na o de compare dia na yo no a enkra no beti na ye ne ma ti one day be me call me ba pankro no na me be ya ade gina ho ma me ansa pankro no be si he ya e pese me nya me ma ne nyina abete na how pene sa madam ko yen o yen de ya o ma de he ne beba ya uza no ne beba ko jo beba why madam mo yes so some friend ko beba adentia why ne bibi me nya na hwe no e tintintinti bibi obe ye bia o de na ho de so jai ma yen why ebia kasa ono ne nkasa ye ne be kasa why ye pese o mumienu nyina wo hasenum na wo te hasenum na asem ne yegu na brim wate ese o pese nkwada no hu o mu papa ya uza hwe nkwada no se ena Godwin so e wono so hwe nkwada no enti obi an hwe nkwada na nkwada no hwem na begu so ese nkwada no masa asha se bi so papa na ai mate e wo ho ana o mo bisa me mama ebia obutimi bisa se obitimi bisa o mo se fili papa de sen ebo otimi ka sen papa de yawuza obo on so aketwa no so bibitimi bisa se fe wa papa de sen o sen papa de kojo komona kasa ba bia ye bepe me ma ne mienu aba wate da se ne Friday week pepepe ye ni o munyina be hia wa ha wate mate enti sorry kwa ni mo kwotwe me ansa me wie sese a wate aha kwotwe me na ebra busia ye ba be ko enhoma so na ya hwe se de eniema besia ko wadwenkyere no nsusu ye na watimi enso ede aba na akasima kakra bi na ye sorry so me ba ko ewa hasenum ne baba ko bi minim dia ato no kana menti ase ba chomoma ne ntenase no monitor just 5 minutes and fam mame na yenhwe mo aya ye betimi dia aboa na nsa ne yakọ ya frefo no eso mame mpa chobe mo akwa aba kasagu micro so for mane nkwa efom kakra ma na mame amedofo now did he saying ba che efrem dwira na aboaje kasakese efrem dwira na aboaje ofre ne bae me fia sante mampo ede na epamo wa wo de wani akira ase no me entie o ba che e bibi o na o siri mame wani abre de ba che e bibi transie why me ba cha o feel free to boase ngasa ansa ebusia ya mame na tenase abotere boko wate aha me kura me onua na ketwa na ase me yoba ebia wabusuafo na gu Hawaii enti kasa te said ya woni onua mu di nkomo ede na epam ba che me ba na be se we oyira e wa hu said ya mesi atena no
tena say bi mamia engine them Bacha me bana bese we no we busumie no oyirae na akwara na mapena mihuno akwara na so na yesa na adwum kan kakara no papa ono na da TVC bacha sure ni ma ha TV ni dot on sure wo de wo hwe me de ni bia hwe me de ni bia ase na adwum kan no bacha o papa wu yen so bese 15 years no papa wu yen ti ma hwa akwara na sa ma akwara no enyini nti okọ school afia go baby SS afede besu mieni ni akwara ni puye no akwara na mbe fi bi obi ana adwumu kan no okọ SS no o ese kwa no we ya ne kwa na asaba na de ko hospital na ese ya na ateko nti uma ya de na chi sa acha mo fa akwara ni nto nche na mo fa maame ni nto nche mame medina chisa medina ko hospital emu paibo medina chisa afede me hu na me ye biem better edin pempe bi so bi no afede akwala yi okaje me se obepue okwa me hu ne biem me so man fa ya asem tabe na oka asem ne kire okache man fa ya asem o se ma better me bi no hu me biem sana aya sampa na me ba ne ka nti me ba me na chia ma bre ensu pacho mo fa kwada ne picture nton chen maye na mo fa ma me ne picture nton chen emfa maye akwada na yeden na adwum ka no e ba ne say no ko school school ni na say yale ne born no ko school wa hisa tam no saying let's time no we no ko obewie JSS no okay ento ko school a won bisa say na ede na obey ka otimite no ko tena be bisa ade born na me da ye no ofie na me se me nya ni bibia ye na e ba sa akwale obisa na o say me bibia ni wo e ha no bibia ni wo ha no me bisa ne sa akwale ni mfi afede owie JSS no abe okọ SS na ma hwa kwala ne sa ne school minim abushafo bia afi minti me ya metimi ko supa na ma ese ya na me de hwa kwala sa na ma hwa kwala ne pempeso ya ma kwala akodu baby ango kwala ne baby school na yale che yale na me mu baby a ese me ba na afa bium enti edie na that day na okacha da na okacha wo so pia wo mabie mu no edie ba de poti ne si ya wo ye ni bibi ana so ba na oka so obi ayi ni bibi na mso nti okansa da bi me bisa na o so obi ayi ni bibi ayi kan be na okansa okay no sata me ko na no owotu na ya no pa na asa awia e ba ya na tisen ya de ne ba tisen ya ne ba asa ba ne se we ebasa no de den de wo so ne mukura untimi so ne mu ebasa otibi de bi kwam de kasa betibi chensi no mamponya no de men nam ebi wa school wo betibi ko mu school wo ne makobisa ni na ni baba ko fuya o mampon krom ho ana na motie budget ma we empem wow enti wo free na di be sen mu ni bosumi mienu me pacha won pepe na brosa pacha nu bosumi mienu your friend is saying your friend is shepherd away shepherd dey efia sapon oye kokko o wache wana pacha wache mkitwe bi me first on ni hu na mu shishai what did fie saying over 20 years enti e ba ne papa abusuafo no so aboa wa yarese ne mu pacha da bi won ko ana da bia woni ni dwane wode udwane saa e na ade na chini saa pacha me kunu ne wo fasi bi na se o ma o tutu mu kakra akwaye police case sa kwada na ira me pacha ayi omoma wo klata bi police ensu bi me ensu a wo so a klata ne da so no abusiemu oya nte so pese ye boa na hu ba no osusu se hefa na okọ pacha me ni bebi okọ
ne nafofo a onim wo mu no wachi ne wo mu so me bi so bia me kuma ba ko bi na attack on won timi ko me dana asem na du ye kura me ko bisa no adana me ko bisa no na o se ohun bebi a akora na fa mo free mampon ho a asante mampon we empiremo na ho na mo free on fa ne ntu kwan kokro bia so da me ba che da bi ho na watena saa ba chan obe ho no why pachi nyame ya adoma obe ho no wati nti kwa akoma to ye menso bi mu why pachi odifo bremu sima ba yi 30 seconds bi na yenkoye na mesu aka besu nyina se article na be wie ma media ka besu makwato abonsam no so chi mi obaba ona oni mema minu anyisa wo no afei me hu Jesus otumia amakoma yewo adigade yewo uni mse wife kokroma ba ana oge kokroma ba wawale no ni old wo you obedi se mire no wawale no wo you obedi enkasa sa sinyama bacho ye ya kasa mo kwa ya ma ho ade na mtwetwe mo ho ada oba bi ba so ono akasa ne sika akoto ring ne ade ba ma mfa sika da ku ana sempo anhyem no fa nko wuni ma me so a wagya no ho akwa oh you obi akọ famla me me ko akọ famla me de ko akọ hye no wa bo abrotia ojai na wuti kamu wo ko boyfriend afreo Ede makoyu ye ibla pedi kresu mama kaza mamtishu emema yewo se said you know baby akoda fa camera so mo mama kaza me das mama camera ababa wanyamia ye wadom sabi mpeduasa won saba akonyankopon na de ma wo eye kama won se kwade efekase won se yo yensefe ni wonye wo bi ennetie odide ma obi die sabi mpeduasa amafo tie me o se ma mini atem kaba me de sabi ko mekase wogimi kakra me jai ma adwa se ewo UK o se so for the English is English Kasimbilay wallahi enti wo di say ablatia me kwa yina me besi ya mumumlemo ya me ya aduma da sene e beto aso nti agudi empa chobrem ablatia me da ase na emaye bi bekoso wa brese ya santini say yen tutu ye niema yie sabe abaya sabe mpredu ya sanka wadi dem kakra e wo ho na enso so kra nkan se hwe na wo firi kuro keto ma ba kuro kasiem se wo bedi pa wo baya ba ma na ni wo kuro keto mu na be hia wo no wo so wo pe wo empra twen sakola shinim bibia nim ana wo de me ko ne dem na ye de eno na chi no wo san ko hu foforo no ana wo su kokurom ana wo san no wo kodaye ana abosom yesu yana wanyam na wa sister wa wo de wa nsama wo keken wo de wa nsama wo keken sabio wo bakora gina wo nche wo bebo waso because ukofa how de abafie e de abasue enkwada ne so when anytime bia ma ya ne yen ma ne yen very careful na yen toto ye niema bi ye because niema bi ho awa wo ya soliti awa ankasa because one toto niema ya wo bre abroti aba me fancy na me ya besa to aso da sene yen nwunu ni pie nya ba wi ma me so mame ya obana kwa akwafa aba no ene eyi ababa wa ya wa yira di me da se won say aba nie no tie ya osoro ko yi mi de mi hu no mobo wonya me mobo kra sebi akora wo se wo ba no no a sebi chini no wo de besa chese sebi o akoda ya wo de so ni so wo bebo bra wo de demo akakra wonya wo bi won se ni suban enye ana se oni bi de boa enti wa twe won akonya wo bi a wone ne maame ne nabusua etie ena wo tufo na okotra fi obi ena wo mo ehwe wo ada hunam debe ho de tese no ye ne de se nko na wo tika mu na wo kokrom wo no obi en communicate for the past 1 year na watimi ekwan entronko na no twakra ekwan be so fire wo hu say ababrante ni kira crofrom ana otika mu wonya responsible kra na watimi ama wasi na wa kwa twa wo ho
bibi momone okotwa wo ho wana abraya oba wo siesie ho wo yoba wana okotwa no ho akura woni nada se woni kana se yensamfo yentu emeba ni bifu okay wo yesie wo ye se no me a ebe wono akasa gati nyame ya adoma da se na ye beto asunti akwada no a na se abobo no a won sofa kakra nsa na yeso aboa no sofa ne dia wa sofa bi enti no wa ba ha se no me se akwada ne nkɔ mfikyire wa kwa abo atia afro no ye gya ne se onko na onko wu eno nti da se na Nyankopɔn ya adom no de dom ye ne a ai obeba fi ha se no na ye ne mema ne mienu nyina nso ahia na yetimi di ya to ye DVL ne bebem de ne bebem na ye hu de wa wo de wo mu no wafa wa de no akɔhwɛ enkwada no na bibia nso atimi akoye nti ababa wa no onka na komanto ne ye mesro se wo hu akwada yi a shepherd abaya kokɔ kakra ne finishan be said you no so amesro no so the picture ne da so ne ye me huma no na ye nkɔ 0551931931 0551931931 and 0548931931 me do for me pa cho me mo ha mo akwaba original Nigeria yankwa yanim asonye gaze bibram contractor masumu kuchini cha Dr. Mensana so for fantastic na beti yeseme boga so ene ifeda bojai onye mu yi mame Nigeria de mega na SMS friends obu o ha ni osa ene de so na police kini a edini danso a title yan se gidi nshi ni mo tawa se dem previous o ka bi din yan ya ta ta ni ko dim se Chicano, ebeki ya top 3 years time no this is the million amount. We change contractor. Ebeki ya get plot na baba. Na ye mi say ya me say bi so so mu tie dia. Say do man nyansa. Ko dia so fun ka kan hu ye na me ya be pa dia man pa so efide na dia DVL test ne bo dia na. Ne bo no de obetimi ya be dia wo ho. Wo ya contractor. Na ma bi anto bi sifie ko dia do no he contractor. And that be you. Me contractor. Ne wo ba na e ka be ba di agro. Enya nea. Ai. Anya ne bi so be na ba wo ba bi no de ka cover bi you say dia na ni di da pa na dia be hye me. Ima sha ukuru na kasa no ye chia ba bia wo bia no. Me da fo pa cha me mo ha bo akwaba. Kasa mabiri watie. Yey, mbacho yenkwa ye ni me de hye wudi ba bia kasa free. Dey me tonka na free nkranza. Oh, Miss Enoch, Miss and the answer voice ya change you. Why ya awi abonti e ko ni through. Na wa de yenkwa ye ni. Na oba no woni obi wo ho na wo san obi wo ho me sake se di ni go space me paka ba ho me paka mi je space am no gaza me paka ba kuma se se e pa cho to bo asida sene yes start program na no aba why woni obi wo ho na wo san obi wo ho woni obi wo ho no sa na obi wo ho me pa cho mi mo ha mo akwa ba me dafo din ba bia kasa free. Yeah, and me nuaba me pocho me din de kodwe yewu a. Me ka se fi chupu pra so wa central region. Na mo te say mami. Eradi cry na mo so e. Yewu de am kwa chen de na muta. Mami ewie ye di kan mami mpa ba so body ma woni wa de jafo. Efite mu ye nyuma pa e de som oman Ghana ene timemofo. Ene amabro wa ye ni obi a e kan ya sam e de manyen. Mami me de kakra maka ne se owura no a no ode asofodin bi ato no so a ode na adwen ni nyansa abi ti ye nuaba no a ote no onka no ntumi ne ka onfa ye nuaba no sika onfa amra no every so Nyankopon a wo twe akra ama no ma onye onipa a otisi amanfo je o ntemu ade enti owura no dia oye no emwa onfa na ade ma no. Yeah, that's it. Me da fun pacha woti men kan mo ha. Yeah, abua. Pacha bi abako de. Nyankopon da Roma odi ba bi akasa free. Pacha ya free me Albert, me kasa free asofia nketia. Okay, my ntio. Abaya na wa emfumuso a wona mama mi no ni maso na kakaka. Na le tene se oba no eye akono ana
ebi tima ba say bia be ma na wode ne tima wo kra na say bia woni break the virgin entina ma odoro da so ni mu ena ma no kokoye sa efum so na ye me ma so be bia ya no de se di margin no se di ka fresh man da sima so ente se me ma nje bia de ka kredi ne bia de na e ma no enya no ye ne sa entina se mo hwe ho na ja mo no na ye ntoye medawase yan so ye dawase last caller ba chonki etwen regu so my yan 来电号码0266。 Hello. Pacho di baby akasa free. Kafra. Oh. Hello. Yes, yetie wo. Obi nso kasa free go so how to say. Oh, Kafra. 来电号码nanti homa ye de ni nyina asia se no mabusia ma ye na badwafo ase ma meka wakoma to abusia se obi nso so ahu ababa wa shepherd ya ye kana asem ya mpacho mo fa production lines no ento so mame mbetimi afre ye na yetimi akohwe ne chakwa na se pro station bi e ben wo no wadaroma na wo de ko ho 0541 126626 0541-126626 and 0242-056978. Wo how be answer a obesa Sompa Nkomo dwumadie fo kra mu ma wo a na wafre production lines no na yetimi ajewo so. Ewusia yes sorry adjust so yemfa happy glorious and wonderful birthday and confirm Abawa Sarah. Why your front desk what lady okwa Sompa 90.7 won kranza wono na eti front desk ho enne eye Abawa awoda medofo erade nkoso enhra Abawa Sarah na enepa ye wa brabom nyina no onso fangu so omo ahomra emfaso te sabe na Sompa wabusia ene Ghana man nyina yentimi ente so aba na ebi enso nka nyina happy birthday to you medofo we love you so much way if it are one media and penny phone from Dr. Brother Foster to security and I say obi awaya akra ye nyina ye say ye do papa ye Elsia 21st clinic ni bi so na edi ne birthday ye happy birthday to you abeta sian we ye nurse 21st clinic God so branch we free Abigail ne be masafo kantanka ho erade nkoso enhra wo mo wadwene ene nimde esi ase na fa ye wadwuma mo ayokodron hom so wo dwumadie mu na oma nkwatenti ahoden ene apomoden wo nyame enhra upi ebusia ye de nyina esi ase nom ye fa sedaima production team no minister BJ ne na mensa brampa ye na badwafo ase agudia pole na papa bi osofo po kwabena ena mankasa me maame ne made nyina maame councilor 1 Mrs. Champion Dro no ye na production team a wo MC a wo nyina so ene Sompa 90.7 adwoa ene adanse e ba ye na wo nyina ase medi de wo hene ire maame akua yeboa esiama bronya obetimi afrem abrewati anyakopon ya adoma da sene ye besan ehie bi nansa na no dwoada ekosi ya wada abesa papa bi ohini ni baabi a wo bia maame ye chia papa ye rade nkoso a enko wo moa na onye wadom so mo ahode se be ya dwoada obetimi aba betena dwam na dwumadie no watimi ato aso fa se da rempim asiedu ema mi ankasa made nyina me lecture ba kope Mr. Kwaku my powers obetimi from Mr. John Kwaku me da se papa abusia ya kramo